Mu gihe imirwano ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati ya M23 na FARDC mu bice bitandukanye, by'umwihariko bakaba bakomeje kugenda bakoresha intwaro zikomeye, tekinoloji by'umwihariko drones zikaba ziri mu mirwano. Ibiganiro bya Doha byongeye gusubukurwa aho M23 na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bongeye guhura mu biganiro i Doha, mu biganiro bishya by'amahoro, ariko inzira iracyari ndende. Byifashe bite rero? Reka twerekeze i Doha muri Qatar tumenye uko byifashe mu biganiro bishya byongeye gutangira, aho impande zombi zihanganye FARDC na M23 bongeye guhura bakicara ku meza y'ibiganiro hagati y'umuhuza ari we Qatar. Twihuse cyane rero, mu gihe umutekano ukomeje kuba ikibazo gikomeye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, intumwa za leta ya Kinshasa n'izihuriro rya AFC M23 Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 Mars bongeye guhurira i Doha muri Qatar mu kindi cyiciro cy'ibiganiro bigamije gushaka umuti urambye w'intambara imaze imyaka myinshi ihitana ubuzima bw'abaturage, igasenya ubukungu ndetse igateza impunzi n'abimukira imbere mu gihugu n'inyuma yacyo. Ibiganiro birimo kuba ku buhuza bwa leta ya Qatar yakomeje kwiyemeza kugira uruhare rugaragara mu gushakira amahoro akarere k'ibiyaga bigari. Nubwo impande zombi zemeza ko ibiganiro bikomeje mu mwuka mwiza, haracyari inzitizi nyinshi zituma kugera ku masezerano ya nyuma bigorana. Impande zombi zemeza ko ibiganiro bikomeje ariko ntibirangire. Ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 ribinyujije ku buyobozi bwaryo, ku bayobozi baryo bari Doha, ryatangaje ko ibiganiro biri kugenda neza cyane. Ryongera rivuga ko impande zombi zikomeje kuganira ku ngingo zitandukanye zigize amasezerano ya nyuma, gusa naryo ryemeza ko izi mpaka zitararangira kandi ko hakiri urugendo rurerure rwo kugera ku bwumvikane busesuye. Mu mezi atadashize kuva ibiganiro bya Doha byasubukurwa ku mugaragaro, impande zombi zari zaremeranyije ibijyanye n'amasezerano protokole 8 zagombaga kuba umusingi w'amasezerano ya nyuma y'amahoro, ariko muri ayo masezerano 8 abiri gusa niyo yamaze gusinywa. Aya masezerano yombi ni iryerekeye irekurwa ry'imfungwa ryasinywe tariki ya 14 Nzeri ndetse n'irebana n'igenzura no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge ryasinywe ku itariki ya 14 Ukwakira. Amasezerano yasinywe ariko ataratangira gushyirwa mu bikorwa. Nubwo ayo masezerano yombi yasinywe ku mugaragaro, ku mpande zombi ziracyavuga ko ataratangira gushyirwa mu bikorwa nk'uko byari byitezwe. Ku masezerano ajyanye n'irekurwa ry'imfungwa, kugeza ubu nta mfungwa n'imwe irarekurwa cyangwa ngo habeho ihererekanya ryazo hagati y'impande zishyamiranye. Ku rundi ruhande, mekanizme ihuriweho yo kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge yo yarahuye inshuro imwe gusa, kandi inama yayo yarangiye ariyo kumenyana no kuganira ku buryo yakora. Bamwe mu bagombaga kuyitabira batitabiriye, ntabwo nyine hari abagomba kwitabira inama batigeze bayitabira. Bikaba byaratumye ibikorwa byayo biguma kuba bike cyane, bigira ingaruka ku rwego agahenge kagombaga kuba kariho ku butaka katigeze kabaho. Byose rero bikaba bituma hari impungenge z'uko n'amasezerano yasinywe ashobora kuguma mu mpapuro gusa, mu gihe abaturage bo ku butaka bakomeje guhura n'ingaruka z'intambara n'ubwumvikane buke bwa politiki. Amasezerano asigaye afatwa nk'akomeye kurushaho. Amasezerano 6 asigaye niyo afatwa nk'akomeye cyane bitewe n'uko akora ku ngingo ziremereye za politiki n'umutekano. Muri zo harimo ibijyanye n'imiterere y'ubutegetsi mu burasirazuba bwa Kongo, kwinjizwa cyangwa kuba abasirikare ba M23 bakwinjizwa mu ngabo za leta, imiyoborere y'uturere twari twarafashwe n'ibibazo by'umutekano ku mipaka. Impande zombi zemeranya ko izi ngingo zisaba ibiganiro byimbitse, kwizerana gukomeye ndetse n'ubwumvikane bwa politiki bugoye kugerwaho mu gihe intambara itarahagarara burundu ku butaka. Abasesenguzi b'akarere bagaragaza ko ibi biganiro bigoye kurushaho kuko buri ruhande rwinjira mu biganiro rufite ibyo rushaka kugeraho, kandi rushyigikiwe n'abafatanyabikorwa batandukanye, haba mu gihugu imbere ndetse no mu karere. Amasezerano rusange yasinywe ku Gushyingo 2025. Twibukiranye ko ku itariki ya 15 Gushyingo 2025 impande zombi zari zashyize umukono ku masezerano rusange.
i Doha. Aya masezerano yagaragajwe nk'ikarita y'inzira cyangwa feuille de route yagombaga gufasha mu kugera ku mahoro arambye no gukemura ikibazo mu buryo bwuzuye. Gusa ayo masezerano ntiyashyize iherezo ku mirwano ako kanya, ahubwo yashyizweho nk'itangiriro ry'inzira ndende iganisha ku bwumvikane busesuye binyuze mu biganiro bikomeza mu byiciro bitandukanye. Kuva icyo gihe intambara n'imitwe yitwaje intwaro ntibyahise bigaragara burundu, bituma hari abaturage bakomeza kwibaza niba ibiganiro bya Doha bizatanga umusaruro ufatika ku buzima bwabo bwa buri munsi. Abaturage bakaba bategereje ibisubizo bifatika. Mu gihe impande za politike n'iza gisirikare zikomeje ibiganiro mu mahanga, abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeje kuba mu cyeragati. Abenshi baracyari mu buhunzi, abandi ntibafite umutekano uhagije mu gihe ibikorwa remezo n'ubukungu bikomeje gusenyuka. Abasesenguzi n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu basaba ko impande ziri mu biganiro zashyira imbere inyungu z'abaturage, zikirinda gukomeza gukoresha ibiganiro nk'igihe cyo kugura umwanya mu gihe imirwano ikomeje. Icyizere rero cyo kiracyari gike cyane, ariko ibiganiro bikaba bikomeje nubwo icyizere cyo kugera ku masezerano ya nyuma kigihari gake. Kuba impande zombi zikiri Doha kandi zikomeza kuganira bifatwa nk'intambwe nziza mu guharanira amahoro. Leta ya Katari nayo ikomeje kugaragaza ubushake bwo gukomeza kuba umuhuza wizewe, nubwo inzira ikiri ndende kandi yuzuyemo imbogamizi nyinshi. Ku baturage ba Kongo n'akarere kose, amaso akomeje kuba i Doha, bategereje kureba niba ibiganiro bizarangira bitanze amahoro nyayo, atari amagambo gusa yo mu masezerano, ahubwo amahoro agaragara ku butaka no mu buzima bwa buri munsi bw'abaturage. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane nyuma yaho leta ya Kongo yari yavuye mu biganiro bya Doha, by'umwihariko bitewe n'umutwe wa M23 ngo wari wafashe umujyi wa Uvira. Ngira ngo murabyibuka neza cyane ko ibiganiro byagombaga gukomeza. Leta ya Kinshasa rero igahitamo ko nyuma y'uko ngo M23 yishe ibyo bari bumvikanye, igafata umujyi wa Uvira, bari bahisemo kuva mu biganiro. Ariko ku nama zikomeye cyane zabaye, aho umuhuza Katari yakoze inama nk'uko twabagejeje mu minsi yashize, ahamagara impande zombi, ahamagara M23 uruhande rwayo ndetse n'uruhande rwa leta, bose bemera kwitabira ibiganiro bishya byatangiye. Ngira ngo rero ubu twese aho turi dutegereje kumenya tuti ese i Doha hazava umwanzuro cyangwa bizongera bipfe, dore ko Tshisekedi yakomeje kugenda agaragaza ko ibiganiro bya Doha atari kubiha agaciro, ahubwo ari kureba kuba yakoresha uburyo bwo guhuza abo batavuga rumwe bagahura i Kinshasa bakaganira. Ibyo byose birahurira mu byo yaganiye na Joao Lorenzo ari nawe wahamagaye Colonel Nanga amubwira ko agomba kwitabira ibi biganiro. Ariko Nanga ibyo biracyakomeye cyane, bijyanye n'uko ari umwe mu bafatiwe ibihano, ndetse na Joseph Kabila Kabange ugomba kwitabira ibiganiro, nawe akaba yarakatiwe igihano cy'urupfu ndetse n'ibindi bihano bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bizarangira bite rero? Nshuti bakuzi ba Pilot News TV, mukomeze mane nanjye, ndabakunda cyane, muri ab'agaciro.